Okay guys, so passenger seat pula. Passenger seat pun sama, ada botol air, freshener. Ini biasa rumah punya tau guys. Jadi mamak ni dia taruh dekat kereta. Lebih funny. And then dashboard pula. Oh, ada satu kertas. Aduh, ada customer punya private detail. Credit card account semua ada sini. So guys, ingat bila korang sewa kereta ni, any private things, tolong jangan simpan. Bukan semua orang baik macam Dewa guys. Benda-benda sulit ni, kalau jatuh pada tangan yang salah tu, bahaya guys. Okay, so ini I kena dispose, I kena bagi tahu customer juga dia sudah tertinggal benda ni. Alright guys, middle component memang satu look pun I sudah tahu lah. Dia orang minum air, simpan sini, aduh. Sini benda ni dia boleh attract banyak semut. Lagi-lagi ini macam ni barang, lipat pun boleh mari tahu guys. Nanti saya pening kepala, mau cuci sini, cuci sana. Ini betul-betul raya Cina punya lah guys. Tengok design dia pun. Okey, dekat sini pula, ni apa benda ni? Vitamin C. Dia minum vitamin C and then dia simpan je dalam gitu. Okey, kita check sini pula. Sini kosong, tak ada apa. Sini air freshener, dia letak beberapa wet wipes kat dalam, step seal yang tak buka lagi. Tapi asal kenapa customer ni dia banyak pakai air freshener. Kabel ni pula, this one is something that I will provide. Setiap kereta saya akan provide kabel, senang untuk customer lah, macam phone ke apa. Kabel saya bukan satu je, ini 1x3 semua pun ada. Type-C, lightning and then micro. So senang lah customer saya, tak payah pening-pening lah. Tak ada kabel, jangan risau. Sewa je dari Dewa. Kabel pun datang sekali. Korang nak tahu apa lagi? Pun dia simpan kat sini lah.